chibai ule March ni somthum le pakhat ani a Russia le Ukraine chungcha ngor hi mitam taktan ninnom ani ve theya wangin tunruma hian ramdang news te po kan ngai thlatel don ani Russia in Ukraine arun chungchanga Russia sipai te chet dan hi mu tura tamlo maya achan chu Russia hian an rama news lian hote an sipai te chet dan tarlang lo turin warning ape a chu wangin kan mu theile kan riat thei chin ho hi chu khothlang lam news tena an tarlan deuh vekani awangin an ni lam hi kan riat theu angin Ukraine lam tran tu te an ni mio awangin Ukraine lam chan that na hi kan tarlang tamlo thei lowa kan news mu chun ani wangani chuti rual chuan Russia hi an che big lo ti a riat thei na chu an khopui an suwa samdana tang hian Russia hian an tum hi chu an hlen thokhat ni te po in alang thlakhat chuang zen zon Russia in Ukraine arun nuwa rampani ai te chuan March ni somni pakwa khan Turkey khopui Istanbul rama in biak na anneya hei hi kar thum don nuwa rampani palai te mai chana anin biak na masaberani ama in rampani te hian in rem na kong zongin in biak na tum thum zet an lo nei to a engma he in biak na hian in rem na an siam theilowani kha Turkey President Tayyip Erdogan chuan in biak na an nei tran ma in rampani palai te lom na thuwa soya chiat na thleng mek ti top na tur an kuta a ti aril ani Ukraine TV chuan rampani ai o te hian in lom na chibai po in buk lovin in biak na hi an tran ni ina soi Ukraine le US chuan he in biak na hian thil dang lam tak athlen an be seina asang lo hle ti an soya hemi rual hian in ka hai puan ani theina tura malak na rampani ai o te mai chan nge ya anin biak thei chu apoi mo ti an soyani he in biak na tel Russia Deputy Defense Minister Alexander Fomin chuan anin biak na thu tlang ko min kanin biak na chuan Ukraine ram chuan NATO zom lo poi ati lo thuwa puanga tin nuclear ral thuam nei lo ram ni tura anin tiam kamta ka wangin Russia chuan Ukraine khopui kifle chernihiv chevel in do na chu anep thei ang berakal pui atum don ti ain tiama ma se in ka haina chu ala don lo ani ati he in biak na hian Ukraine President Zelensky chuan Russia du dan angin in do na ti top ani don phot chuan Ukraine chuan NATO emo tangrual sarkar tu ma in Ukraine mun pui ral thuam che khona nei lowang ramdang sipai mun puyatan Ukraine ram hi man athiang lowanga Ukraine ram rem na le muan na le hum him na a theinan Poland Israel Turkey le Canada ram sipai ta chu Ukraine ram hum him tu the potential security guarantors for Ukraine anni thayang ti rot na asiama he arot na hi Russia chuan alangai tu chun zom don ani US Secretary of State Antony Blinken chuan Russia chuna takina dema athu soile athil ti ain millawani ati America chuan Russia palai tele Ukraine palai te Istanbul anin biak na hian inrem na thu thlung tluan tling engma ala lowani ati heti lai hian President Joe Biden an Putin chu Russia ram hruai reng tla kani lo tia asoi chungchanga US lam chuan athu soi hi sarkar thu chua kani lo ama ngai dana soi ve mai ani anti saklain Joe Biden chuan athu soya khan thu pha choemo in nu niam lam asoi lova athu soi kha angai dan dik tak ani thu asoi non vele sakani Putin le Macron in biang na Ukrainian nationalist Azov ultranationalist ten ral thuam anda lo chuan Mariupol lam hi chin fel ani lowang ti an soini in Kremlin chuan atar lang Moscow chuan Belgium Netherlands Ireland le Czech Republic ten Russia diplomat te an pet chu ang bokin phuba kan lave ang anti vele bokani Ukraine le Russia in remna kong an zo theina na palai na thok mi pathum te chu tura hrayan ni ti in social media lama adar na sa hle a ma se hei hi Russia lam chuan khothang ho dot phua chop thu puar poleng mayani anti saka tin US intelligence lam point an harsat na to te chu tur na tho ni lovin boruak in thak thleng an tuar na deuh
ni zokin alang anti ve bok indo pui pahni na hnuwa Europe ram in be na saber thleng hi thakhat atling to a Ukraine atang hian mi makta duai thum le nuai riat vel chu rampon lama antlan che to a mi sang tel thi le hliam anom to bok ani Ukraine sarkar chuan Russia in anram khopui abe meka civil mi te thiar chu na atho chu March ni somni pariat atang khan ati to play loka Deputy Prime Minister Irina chuan civil mi te thiar chu na ti top ani chan hi soin Russia sipai ten kong laka an bei thut theini a intelligence report andon wangani ti asoi Russia sipai te hian an bei le an hual mek Mariupol sami le Ukraine khopui Kiev daya khodanga cheng te chu mun him lama anin sa seng na turin kong ruwa man sak anni mase Russia sipai te hian heng khopui atanga tlan chua tumte dan na tur hian an bei chun zom reng ni in Ukraine lam chuan Russia hi an pu ani Ukraine Deputy Chief Minister Vareshchak chuan Mariupol khopuya cheng civil mi engemaw zat chu Russia ram china hruai lut luya Russia hi apu ani civil mi nuai level chu Ukraine sarkar lam tho puina le hriat puina telovin Russia hian aram china a hruai lut ni in Vareshchak chuan a soya satellite in mesatangin Mariupol khochak lam bezimini a heng mi te omna tur hi temporary camp po siam ni inalang City Council chuan khopuya tang hian civil mi nuai khat le sing level chu antlan chuak to a heti lai hian khopui chunga mi nuai khat le sing sari vel an la tang mek ni ina soi Russia sipai ta hian longchol mun poimo Mariupol khopui hilak tumin kar thum chung an bei to a khopui chung po akap chena sa to hle khopuya cheng mi tam takin eile in tuile dam doi lampo antla cham tran to ni an soi Russia in Ukraine runa wanga khothlang ram rang ten Russia an hek chok mek lain Russia le China in lai chin na chu achak that lai ber ani ti in Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan March ni somni le pakwa khana soi China hian Russia hrek na siam atum lo thu le ram pahni in kara in sum don ton na po dan pa ngai anga akal pui chunjom tur thu alo soi to a Ukraine chunga Russia chet dan chu adem na thu ala soi chuak lova Russia dem na resolution siam chungchang vote la ka po ala hai zelani India po China palain aron to a heta hian Russia thlop tura ron mu atum ni in chut mi te chuan an soya heti lai hian India ero chuan engma asoi lova adin nangaya neutralin alading rengani hei hi India hian a hlok pui viau ni poina langa Russia tuial thei chu India chuan za a somthum zeta tlomina leya hetia India che dan hi US chuan an rek na tura atel lo ti po an soi to a US hian Russia ral thua ma leizel chuan India hi reka alo vau to thin na in India hian a leizel thowa vo in thlengin rek na ero ala tuar chuang lawani Russia in asum nar ber a oil khal na konga hian US chuan rek an han tum viau thina ma se Europe ram tam jok chuan Russia oil hi an leilo thei bik lova an leilo chuan Russia ai ma a tuar jok tu ram an fur ve tlat boxi ani US hian na takin han norve thin bok ma se heng ram te tan hian Russia oil tel lova anom theina tur engma angai tu sak thei bik si lawa an du dan hi Europe ram thren khat telaka chuan a hlo tling tak tak thei bik lawani heti lai hian vo in March ni somthum pakhat hian Russia Foreign Minister chu India rama alo zin don ni a soyani a US lam chuan sangsona India hi an vau zui ngalani India le China po ruak hi atha chho viau ni in an soya US hi abuai ru viau ni in alang Ukraine le Russia in kar buaina chuan US hian a beisai a hmu in a hlo ting thokhat viau ni poina langa a hmel malian tak Russia chu economic lama atla chena sa ti kan reveka an ram poisa hlut na chuan India poisa hlut na po aphak to lowani ma se khothang lama ero US hian a tho puite a chan chhozel ni in alanga a chan chu soi to angin Russia oil tel lova khosa theilo ram hian Russia hi an be che thei si lova US la in Joe Biden president na nuaya
an ram mamo tak ngial po oil anin dai lova an mamo khop oil po nei lo hian ram dang oil mamo phuruk na tur an ngai tu sak thei bok si lo ram dang te tan hi chuan Russia bel mai lo chu du thlan tur aum bik tlat lawani Russian Defense Minister chuan Russia in special operation Ukraine kan neya kan main goal first phase chu kan hlo thling hle Ukraine operation first stage kan zoba main goal Donbas le ache vel la turin kanin sorbing to angati Russian armed forces te chuan dar kar somni pali chungin Ukraine military facilities somruk pariat antichiati Russian mod chuan atalang US think tank Institute for Study of War chuan Russia in Kiev lak an latum renga an ngaya Kiev lama Ukrainian counter attack wangin Russia sipaite an chelei theiri lo dar kar somni pali chungin Chernihiv Sami le Kharkiv lama Russia sipaitan chet na lian tham an nei lo ati Ukraine sipaitan an mu dan chuan Russia chuan a sipaita chu Donetsk le Luhansk region lama asor bing ni in an ria ani hunrei tak Russia sipaitan an lo opto Trostian town chu Ukrainian force ten na sataka an beilet nuwa Russia sipaita chu chuak vele in an thu hnuaya an da let vele ta a he khuwa a cheng te chuan chen na in Vantlang Munbaka hospital le railway station te an beina sa hle ti an soi thakhat chuang Russia in Ukraine runin a beito a Ukrainian te an tangrai theilu tuk hi Israel military te chuan makan ti hle a Russia in sipai le ral thuam thahnem tak an tho chua puya chuti chunga Ukraine sipai tlem jok le ral thuam po nei che jokin hei chen an lo dang bet thei hi makan ti hle ani Ukraine chuan Russia sipai singkhat le sang ni an thi to a fighter jet somli pakwa helicopter somriat pakhat tank zathum somthum panga armor vehicle sangkhat za panga artillery system za somni pathum anti chiat sak to bok ni nan soi US State Department chuan Russia a tuma US citizen te jin an phallawa jin lui chu Russia hne na loman turin thu an pe chuak mi mai ram pahni in ep na hi alana sa chodon chok ni inalang Ukrainian missile chuan Russia arm depot ni arin Russia Ukrainian border village of Krasny October bul city of Belgorodami chu Nizan Khan abom fuwa apuak na sa hle Ukrainian journalist Yari Butusov chuan OTR 21 Totska U ballistic missile chu Ukrainian 19 missile brigade tenan kap chuak ni ina soi governor of Belgorod Vyacheslav Gladkov chuan bompuak lian taka oma Russian tu mat hi le hliam anom lawati Russian news agency TASS report danin Russia military personnel pali an hliama Ukrainian missile wanga bom hi puak ani antibok ramdang thu thar ngai thave thungang thole ni liam ta march ni somni le pakozan khan Ahmedabad naupang pali te chu inchunga kongka kalnanin kalsan annia anjinga mi pahni chu anlo thi to a thisa in an ruang hilak chu anni police tan an soidanin he tual tha narap thlak tak thlenna mun hi Odaf locality Divya Prabha housing society a thlengani a chuichian na masaber an nei na atanga an mu danin heng naupang te hi hriam hrei manga be an ni ti police ta chuan an soyani an ruang mu te hi an mu atanga nili vel liam ta atha an ni thuan soya an taksa po atroi tran to ni in official ta chuan an soi police tan he tual thana thlendan an riat chua chan hi naupang thita pakhat jok nu Sonil bin Marwadi kumsom thum pa komi chuan police ta hna afanu naupang te chu abo thu a khila police tan an zon nuwa in kongka in kalchuring lelin achungan endik nuwa ruang pahni lo troi to chu an mu chuak ta ani Sonal bin pasal hi abibo zui ve ngala tual tha na hian ain nam noi ngei an rin thu police ta chuan an soibok thu dik tak riat chu tumin he case chungchang hi an chui zui me kani Maharashtra Mumbai Naka area Nasik city dor pakhata police tan mihring tak sabung rang da khom an manti NDTV chuan atarlang official ten an soidanin cholni tlai lam khan helai Naka area vela hian
rim ui cheang rang tak an riat thu tual chung mi te chuan an soya tual chung police te ko an ni nuwa chui zui ngal ni in dor nuai lam in nuai room pakhata heng mi hring thuak beng le mit muda khom te hi an man zui ta ani heng mi hring tak sapeng te hi plastic bur pani chunga an mu ani forensic team te chuan heng an thil man tele helai muna man ruwa ang te hi nu chuina atan atang kai nge ringin an la khom ngal ani thu buaya ro thelu alani lo ni in nasik police official chuan an soi khowela hian chanchin makle danglam tak tak hini tin a thleng ve renga heng zinga hian chile rama thil thleng hian tunline social media lama soya hlo le Santiago khopuya in nei na hun nuam le ro pui tak an man lain in nei na chim tu mi thanem tak chu mak tak mai nan rui suaw mai Alvaro kumsom ni le pakomi chuan in nei na chang wedding cake chu rui hlo marijuana mangina lo siam peka cake chu anzaya in nei na mangtu nula le tlangwal ba ka kum upadeu te po chuan an eya an zawai mai chuan an rui vek maya noman ti hle ani mi puite rai rui tu monu u Alvaro ina soidanin afarnu nen hian apasal nei na wedding cake siam dan tura thutluk na an lo siam to angin cake chhong chung bera rui hlo marijuana da chu tha an ti a Alvaro chuan chhong chung berba ka an nuai lama po alo da veka wangin rui lo thailo din hmuna an ding ta ani ber Santiago a hian rui hlo chi khat marijuana hi kholaya man khap ani lain in chunga ero man phalchin an neya Alvaro chuan an chung le khat hrisel lo na awanga tak salama harsat na nei te po he in nei na chang an ei nu hian an nat na thei hilin an lam ve na sa hle ani ati Roy Big kum som chuang zat chin riat lowa bo to chu mak tak main London khopuya zudor pakhata freezer chunga arwang an hai chuak dol mai kum som bo to Roy Big ruang hi East London Simpson wen bara freezer an man to lo chunga mu ani a arwang an lak chu lai po hian helai hmuna hian in satu te po na thokin an om ti an soi arwang an chartak Roy Big hi kumsang ni som pani khana bo dai maya hun rei tak chung a chanchin an thriat to lo nuwa mak tak main zudora anda freezer hlui to tak chunga chuan an mu chuak ta nol mai ani ruang an lak chu lai hian Roy Big ani le ni lo an hre mai lova a dental record atangin ama nge ani ti an hre chuak ta ani police te chuan he thil thleng chung chang hi an chui zui nga la Roy Big hi kum som sari vel ani in a boral nia an rin thuan soi ani nu pakhat chuan a pasal pom lai chu a unaw nu fanulaka a khosak dan danglam tak spy camera kaltlanga a mu chian nu in aza mo atan sak mi mai Vietnam ram sonla a khosa nu pakhat chuan a unaw nu fanu an hnen a khosa mut na khumbula arukin camera akama awa nu chuan a ma in achunga chung kopa ber khosak dan moilo tak chungchang chu alo soilang to nge ani nu ber Mrs. N chuan dora camera lein apasal khosak dan chu riat chu ngei tumin awa nu mut na khumbula chuan a kam ve ta ani Mrs. N chuan March ni som pariat chuna khan athang kam camera chu an en chianga apasal nung chang danglam tak chu a mu chuak ta ani Mrs. N chuan March ni som pakozana chuan apasal muthun ngakin awa nu tan phubalak ngei tumin apasal ler ko tak chu amuthil hlanin aza mo chu chemte ina tan sakta ani apasal za mo atan sak nu hian police station a kalin apasal chunga athil ti chu awa in report ta ani nupui kutwar ta Mr. Nguyen Van H chu Sonla Provincial General Hospital emergency room da lu ani a aza mo chu a hliam na satawangin siam thatle thei rualani to lo ni in doctor te chuan an soya alo pera zun nan bak amang thei to don lo ani